linaku Racuk garu kang ginaru racukku kang pukul ing krabatullah kang sinung kenugrahaning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing anane wujud ingsun ngawur ingsun setuhune ora ana pangeran kajawi Allah Subhanahu wa taala. Lan jeni ing anane wujud ingsun ngawur ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Allah uripe anane yo wujud ingsun iki maca Fatihah Al-Fatihah mau sare-sare Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alif lam bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalika kitabul muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi wa ilahukum ilahun la ilaha illallah rahmanir rahim Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma Virus panjenengan sampun nglampahi buka punjen buka muga bajeng nggih. Muga-muga sabibaripun buka sampean saged lestari alim tentrem sak keluarga sampean lan putune asale jejegan paringono dados kakenine lan mintuna dados keluarga sakinah mawaddah warahmah paringi rezeki lancar barokah paringi tulah timpah asal dina Allah Taala asal panitune sesepuh kekalih nggih sampun sampun